lite ngasang kesa. Ayo ne bulang ngolo tite ngavits ngasang weki bentas ngasang veta kurut mangan nekica ho ineng neki weki ranga manga diteoga kuruta adak ngasang takung ngasang bolo cobong dempo dite. Porongone takung ngasang bolo cobong rawang tegi agu gesar kamping isi. Neka koe manga ngasang pau tekapu kali. Neka koe manga ngasang bete ate apa atam. Porong tegin kali. Ata toe di manga ngasang one weki. Porong ita koe eme poli ngasang acara takung ngasang bolo cobong. Ngong kurut boleh koe loke kami baca koe tar. Kuru wagula kami bok lesu. Itu tegi damit ngasang boy. Piantana kulembe. Gitu kulela ko ceman. Toer wong kanang lam kepok. Ho tuak. Ho wasen. Wasen. Tapi leso kayak Petrus. Misalnya dah ko ni leso ngancing cuma itu kita gantung sama terkait dengan istilah-istilah Manggarai one ada tadi Manggarai ruku aku sake serong di sempum bateri sami tura di sama tua. Cata ita dengan dah tu one lontong Manggarai itu takung bolo cobong. Iya. Calangan cengkol tete ya tombol tete penjelasan latan sanggra sekayo ni temutaran lino cewek kita askai Manggarai itu ni akan bankai. Cuma maksudnya takung bolo cobong apa tujuannya? Coba terangan itu, silakan gimana Tombo. Terima kasih ya. Nama yang Rebondite, kamping aku ngasang anak dite, asekai dite, kulit Tombo tentang takung bolo apa, bolo cobong, da empo inewai, empo atarona. Oh, latan empo inewai, aku empo atarona. Pertama, lonto di ACKE kudu ca bantang. Kudu ca kalinuk, ca kalitombo. Apa gitu gat agung ngoyanuk dite latan ta isempo empo inewai empo atarona sot pamle. One acara takung bolo cobong ho sangged anak ko emadite baik ende lerang adi setang. Itu po patut aku naun kurut pandai lite ngasang empo da emadite itu ngasang takung bolo apa bolo cobong latan ta ende emadite iyo gitu istilah sempo empo. Aye memang akin rangar ngasang emak ko ende, tu ngancing. Gitu karena istilah tay disega, eme pandai mengarang dise, sama nihu atavur. Oh gitu, gitu. Sama nihu atavur ise. Yang itu manga taranggona, ble taung sise, baik matua, makoe ko sangged. Uneca keturunan empo itu dite beletang ngasang ranga emagu ngasang ranga ende itu po pandai lite ngasang empo da empo dise ai anak dise ma itu empo diteoga itu manga diteoga patut ditega pandai lite ngasang takung ngasang bolo cobong jadi khusus latan empo iyo empo inewai empo atarona eme sende semua ditega beletang sih. Berarti Amerika maki di sia lokal itu dengan sih. Itu patut. Karena ngemangan emang. Takung bolo cobong. Takung bolo cobong da empo. Empo inewai, empo atarona. Apa kata tujuannya? Itu ngasang enggak harga ai bolo cobong ho ngasang na dinewai morin. Vai sosor itu da empo atarona dite. Sehingga ime toe mangatong ngasang vai sosor, toe manga ngasang
kembu seweteku bawa sewe boang untuk mga beka gubuar itu maksudnya takung bolo cebong Kurut itu tegia apa bodi tiho, tegia bekal buar, Iya. gitu kulit. Iya. sama nih gua tegi beka gubuar Iya, iya. ai hiop bolite emelako atamuat ite tengah sangat tarona ho ngai reba dengan cema kurut ngop anak kat ngasang ini vai golosale Iya, iya. gitu pi sehingga itu taramangan lani memanga tatong dengan sampai sosor Iya. itu bo ngasang bolo cebong yoga bo sebenarnya bolotong Bolotong. Lani tong ada. vai sosor da maho da di tetronau itu mangan gaya ngasang ga ini vai atarona itu ya artinya ngasang takung apa itu takung bolo cebong gitu Takung bolo cebong. Iya. Iya. Cuma ya te pandai itu. emete pande Apa one uwariteo ngasang empo ko anak da madite itu ite ngasang empo hoga Iya. manga itang agunangki one anak ite tai itu ngasang empo itang ga mata tanga mata gerak ga oleh itu ngasang dacing agujangka oleh banjol te manga ada ka takung bolo cebong dempos ai bekap meo Tang dia, nang iyo, kita itu. nang kita itu ngasang Oh, botoy itang dia. Apa bentuk kapan kayak maksudnya one kiri tip apa cain? Apakah menesku? menes ko dodat kapan Apa itu? siata vil kaut baki puli kadang-kadang aras kaut baki pokoknya do Iya. Ance te beti tite tapi te nganceng ngone apa te itala rumah sakit Oh, gitu ya. Boleh lo. iya Gitu ya. itu Kemudian one goreo gejur nggak cala mahir go ga halangan-halangan. teman Tema nggak? One beki kana. Iya, one beki Dampak kana, one beki iya. kana. Tuh ya sehat apa ya? Ya, sehat. Tema cala hir go apa? Kudu kafe apa tiga doong ma kata Tuh. calang doong. teman Tema itu. iya Dia lebih apa ya? Drone apa? one beki di Fisik kesehatan. ting na apa Itu, itu itu akibat namanya itu pandai. karena menggo landing la THC te jiri ngasang lako iya. dite ko kerja Oh, dite ai bom kut kagak tambah kotong gitu Oh gitu. landing la manga menes weki ga la saranga tada Iya, iya. atau Lasaran. tuaga itu mangan ga kabe dacing aku jangka landing te mangaya ngance apa none apa rumah sakit Oh gitu. gitu Iya, luar biasa. Takung Wolo Cebong. iya Kemudian mungkin ngerti yang tombol kulit itu kayak apa ngasang? Urutan dapat misalnya pung du mulai bantang du wangkan kita mulai veva kun gopa. Cici serta perlu undang dua iya cekeng lontoa lihat mungkin kan cerita apa ngasang urutan teliti tombol tuh. Iya, Gitu. yo boleh teh pertama lonto di ngasang ngasikai Bantang sama. bantan sama one ca empo misal telu emak berarti lonto telu emak one lonto telu emak kurut canai catuka itu mangan ga lonto cama Yo, lonto cama kudut bantang yo. one takung ngasang bolo cebong dempo lani hioi bo ulun kica ke tadi Bisa. manga tarein oleh coy masalang lonto diteo salang lonto diteo luta aya ble tahu pisema diteo ge Oh, itu ya vevan, itu iya. vevan. ble tahu pisema isende retang kalega ite ngasang apa ngasang anak kine bayi anak katarona itu teranggon damang di nekica di teho kudut pande gel ngasang weki Ya.
Sehingga one mai acara giala pandai acara gial wakiho ga itu mangan boga takung ngasang bulo cebonda. Oh. Empo ini wai empo atarona. Ame sepakat Sepakat. Yo boleh tegala kopi oles lonto torok ngasang asiagu kae one campo itu nitur ke biaya guleson ngong na tanggal lagu pasang bulan tanggal dura Udut. bulan lako bilang ngasang weta ngasang inang itu kole ngasang anak ngong ngasang boy apa tahu enggak tahu beki raja yang ada hubungan yo iboga bolon kita tadi tanggal lagu bulan itu polako tite bau ne apa one weta inang ko anak ngasang boy saya pas tanggal pas tanggal misalnya one tanggal 10 bulan 9 one tanggal 10 bulan 9 tanggal 5 bulan 9 itega lako siro ACKE one cabeo tua one beo perlu manga saksi saksi cici soalnya cagolulung tuh cici tua golo cici itu perlu undang untuk acara bilang panga temang gona tua golo apa tuh undang bilang panga latan saksi acara ya ting apa semua hadir baik ini bayi antarona hadir karena undang seluruh iya berarti acara misi kuli iya acara misi yo ibaul te kata mesena one mai bantang ana acara ya takum bolo cobongo kia lobo batu Mbe kondo itu bendana iyo itu sebentar Mbe kondo te ceng trai gitu bako zaman kakaya kondo kita minggu dia kita belibi yang agak apa deh agak coklat apa iya zaman go utete gitu kondo mangapa warna apa kalau boleh itu kondo itu kanang apa warna itu karena warna dia apa hal apa mai boda miteng bako kerai itu ngasang kondo kondo tapi asliin kia kondo kondo itu bendana itu acara ya apa acara takung bolu cebong terus kempeng na bekondo itu tiga larai tapi dia laki bena mokang elan harus pasangan iya pasangan latan ta empu ini vai empu atau nabu itu apa takung sebelum acara tei benda situ iya lo mana tanah titega ngoa istilah banta ya empos itu one boa batu aka tombo guise itu ngasam banta tada apa tuak tadi ruha iya ruha bebas tenggo ruha leca bebas ruha manuver tombo guise tombo namanya ngaceng apa tombo namanya apa gitu iya contoh apanya contoh tombo empo mai dami mai tombo kamping agite yo tuak kurut wanta ite ngerlang baru ai selama ho kami mangagat agu manganu kamping mi yo selami hayang kawet husur dumpu apa tapulia gesar dami kamping agu mengolo sia hok devien kurt pande dengan sang acara takung ngasang bulut cebong demi ulami pone viejo sangge danak ko empo dite mangatang orang hayang belan pia tuerun kanang kepok hotuak lambaru ai lambaru tom manga kulervang
Nasan tua kapadite, tua kloce. Yang gitu. Luar biasa penghormatan. Iya. Berarti ya politika kolega. Iya. Berapa langsung atau bisa tango apa bantah itu bantah rubang siampus sampai ngutang anak-anak Cak keluarga. cak ngutang Sampai bahkan voye-voye situ ini tetap ngutang ngutang gitu ya? Iya. Gitu Ai pasang lilin. oh gitu Iya. Bahwa bahkan me palitega bah masingnya baru masing beo oh lilin. gitu ngancing ngutang gitu bakar lilin apa Iya. Sehingga lilin hitu litega me kurut bah di gitu tegileru. Tegi kamping aku ise kurut jaga ngasang baru kaeng masingnya beki. pokoknya apa ketegi itu kita tegi ala tanta mosia gua apa mosia neti apa itu oh itu dua apa ngol mana bo itu ke Iya ngol mana lebih itu kina apa itu apa ga sebelum mulai lonto ga iya kita harus pengasang tuaka apa tuaka vantai se kolengo olite yo boy me tegerem vetta tegerem voe ngancengo nugu dia nugu nem sembienio oh ngancing sebelumnya bisa lesoho nunggu nevien ya nunggu semane ka ngance dan yo boleh tega teg mang hadir tahu ngapa teg mang voe ga tapi tadi ya namin go pas lesoho mga tahun sih ikut ngancing neti pergi ngancing tegi kampung ceki tura kampung bura iya itu luar biasa ya tata cara itu seurutan itu terus kayak pengasang sampai laut kore tang konde lonto cai laum baru istilah lonto di Cikoen kepa cai tahu ngasang ACKE one lonto golo kain tanah cai tahu sise itu pandai manuk apa manuk loce dise manuk loce iya manuk loce diong tuh itulah tentang posota pamle lut kuri itu di iya metoe ma boleh reveng itu kuri cara ma coba apa contoh cepak kota apa kata pimos benar ya tetap manuk apa mesena manuk Jepang iya kuta lonto caca selek di sini tuh manuk loce dan poso itu tinggal khusus iya ya tombon one benda contoh tombon empo ko meuma sangges mengasang tepamle aile politombo pau ngasan tua kwantarami kudut acara takung ngasang wulo cebong yo baule politombo lami kamping agumi oho manuk ngasang kotua tuak lo cesmi one tuak lo cehu kurut jaga sangger ngasang vakaragu dewa dengan sang veki one ya lonto golo kain tanah one acara ya takung ngasang bolo cebong sangger ngasang veki wan koe tentua ine vaya tarona atal untuk cama one vieho kudut saksi lengasang beki van koe tentua one lonto golo kain tanah ho ngong kudut takung ngasang bolo apa gitu bolo cebong neka manga ngasang menas beki neka manga ngasang nguel mose dang apa dang orang poron tegin kali one tuak loce lumeu ngasang empo kuduta amit ngasang anak demeu ko empo demeu gitu kules sangger ngasang beki beanggerak wancinggar sangger toso agu tondak lemeu de situ de damin kali tombo kambing agumi ho tuak loce itu kali ditega selesai iya di hadapan disaksikan oleh seluruh apa pangolongan masyarakat apa sekaya telon tebulu KMB. Iya. Terus one acara apa? Acara adat nih. Acara adat. So ame acara adat tege one lontua leok lontua one bongkok batu lontua one viehi juga ya.
Mga atur nggo ada patia apa pati gorihyo istilah atur nggo itu ya bagian apa moderator namanya kantor damit gitu mengataya banyak tukang apa atau poli apa gitu mungkin ngaceng urutan Veva camping beki camping ACKE ko camping boe camping asangendema yo ngasang na tua kapa tua Veva C itu apa rubang itu pa atau poli apa mungkin kita maya contoh nu aku beli tega maya tangara acara oh lihat rubang gitu rawang lite camping pertama rubang larincain ya iyo camping ACKE misal ACKE ca boleh ngampo oh gitu ACKE itu ngasang ACKE larincain menghitu pertama ya pertama contoh tombon namanya apa yo rawan dami ngasang asidite ngasang anak dite yo sangger ngasang beki one mai lonto dite one veho rawang camping ite ngasang ACKE beki yo ho tua tagi rawang cegawak kudu tombo camping ngasang ACKE one lonto golo di teho can tesuan one tua ko kole ai hion bau misale mea toelaning la itanga gunangkip toelaning la itanga gunangkip laning lanu mesen momang camping ngasang empo gami sehingga itu termangan lonto cama dite univeho mori hotua tagi rawang cegawak dite kurut saksi one acara takung ngasang bolo cebong dengan sang empo gami toya rawang kanang te hotua itu camping ACKE larincain kita hiya larincain mungkin langsung kali itu kayak coba cara lihat valen misalnya coba goet namanya valen lihat terima kasih one mai rawang dite ahion boga rawang ngasang camping amit ngasang ACKE one lonto golo kaentana rawang damit camping agite ho koleneng kami kurut rantang manga itang diang rantang manga nang kitai one mai ite gitu kore lawang asanga anak kue dite haimbelan pe ho neng kami saksin one mai acara takung ngasanga bolo cobong dite toe kole rawang kanang lamit ngasanga ACKE ho kole tua agu manga ya istilah lancung langsung dia balai apa itu kari itu kari larincain karya apa gitu wih luar biasa itu apa terus urutan kedua atau pisah kita seluruh udah mau kari kata ya apa mungkin aja acara itu ya apa ACKE beki boleh itu misal hadir tua ya Pak golo tua gendang tua gendang gitu tua gendang tesuan boleh itu litega boe tiga tepat enggak anak rona gitu itu saksi na 4 saja untuk boleh tergantung one mai apa ai bos benar na 5 ai tep mga ngancenga one bekiru gitu sehingga ACKE lonto golo kat kali kan ACKE lonto golo ACKE lonto golo maka perwakilan berarti 5 ACKE beki itu ACKE lonto golo boleh itu ga tua ya gendang gitu boleh itu ga anak vina terakhir ga anak rona 5 orang cas kali ya tombo iya tapi ya pasti mangas boleh boleh apa ta voleng litega boe
Ini boy, mungkin cara aku apa itu mungkin contoh aku cara kus kita lihat cara kapu gue. Yo, Lalu boy. yo. Rawandami kamping ite ngasang beta, ngasang kesa, eta datang ngaso, war ngasang ngata cucu. Yo. Rawandami kamping ite, ayo nea ulangolo kami, ngoa bantang kamping aku ite. Kudu cama-cama, panden ngasang, takung ngasang bolo cebon dempo dite, kair ngasang ulu. Ay kair ulu ya di sen gitu. Kair ulu bay. Iyo, kair ulu iyo. Kair ulu ya tairmit ngasang apa? Ngasang boy. Itu nolo honce. Hog vien. Pas tanggal rapa kreke. Tangkul raut nenti tega. Neki ngasang beki. Pianta nambe aku ngasang la hoce ngasang manuk kuduta takung ngasang bulu cebonda empo dite empo kolega. Hai belan pia. Tagi rawang cegawak. Dite ngasang kesa ngasang boy. Eta datang sobar ngasang ata cucu ngasang buah guvela ngasang boy. Toy rawang kanang lem. Kepo, hotuak, piantana ya be agola hoce manuk. Itu cal. Yo, valen kolen yang lise litega. Yo, rawang dite ngasang kesa. Ayo ne bulang ngolo tite ngevits ngasang beki, bentas ngasang veta, kurut mangan nekica. Ho ineng, neki beki ranga manga dite oga. Kuruta adak ngasang takung ngasang bolo cebong dempo dite. Porong one takung ngasang bolo cebong. Rawang tegi aku gesar kamping isi. Neka koy manga ngasang pau atakapu kali. Neka koy manga ngasang bete ata apa atambi. Porong tegin kali. Ata toy di manga ngasang one beki. Porong ita koy eme poli ngasang acara takung ngasang bolo cebong. Ngong kurut boleh koy loke kami baca koy tar. Kuru bagula kami bokus. Itu tegi damit ngasang boy. Piantana kulembe. Gitu kulela hoce mana. Toy rawang kanang lem kepok. Hotuak. Ho wasen. Wasen kalimat. Wasen. Ai ba manuk bisete. Tentu manga wasen. Sedangkan lancung hio boleh tega. Itu wajib dengan sang asekai. Baik tua golo, tua tenoh yop, tua tembong yop Bisa lah sing na 50. Oh gitu, dasar. Dasar. Bawa mea boya paga ngancing kau 100. Oh gitu. Ayo boleh teh tergantung one maya nukdi. Oh gitu. Wih, luar biasa. Luar biasa gitu. Terus camping ngasang rebang ngasang dema itu terakhir nih. Wih, mesin nih. Ayah, iya betaya. Iya. Apa pajung redungku apa? Itu penting nih. Rebang di sini. Gitu. Yo. Rebang camping itu ngasang dema. Ai teramangan ngasang bekagu buar. Ami ngasang kuadite ko ngasang anak dite. Hitu tite ngasang ndema one maya teing ngasang bekagu buar. Kamping agua ami ngasang anak dite ko empo dite. Ayo ne pisah kami politombo kamping agu ite. Lut acara takung ngasang bolo cebonda empo kami kesa dite. Ko amang dite. Ite mete mangas ga kesad. Amang dite. Itu nolo once. Hoi neng mangan. Neki waki dite. One vehoga rangamang. Kudut acara takun ngasang bolo cebong. Bekondo alarai lalong apa? Lalong cepah. Itu tite ngasang ndema kurut teing ngasang bekondo larai
agu manuka lalon cepang kamping ngasanga kesa dite amang dite empogan toera wangkana kotua hingga valen kolelise Yo, wala. yo rawandite peketamangaya salam pia amit ngasangende makole one mai rawandite toong di valen lam rawandami kali kurut dengel ngasang emas empos mi ai lipambau gam tuak worang apa woran tonas one tuak woran tonas kurut wae ngasang wake rantanga melo ngasang apa ngasang sa itu termangan ngasang tuak gamit ngasang ngendem tesuan one lipambau Yo. kurut bau sangger ngasang buah guvela kami hai ngasang bangkong pea itu termangan petin ngasang lipambau itu sonea acara ya apal one mai rawandite homuing kami ngasang ndema kuruta kovelone rove mutone pucu ngasang meu ngasanga koagami gitu koles lawang ngasang buah guvela hai belan peang gitu kole lawang meone inevaisi ataron kio rawandami bau ai lipam bau de kami kurun bau neta temak nuan dikon lelu jengok ngelawai ngasang one musekoes itu ngasang na lipayapa lipam bau ho kole tuak kurut wae ngasang wake rantanga Melosang. melo rang wake melo apa melo sang Vayang vake boto rantang rang vake melosang. rawandami kole piantana kolembe agulla koceman koya lancung Lancung. itu skrut ndang dan Bendeng. Oh. pasti iya. Jadi sange dereveng atau puli pedang harus Iyo, harus lancung. lancung. Luar biasa. Iya. Berarti ya itu sebuah posisi sampai ini apa ya kayak? Ya kari kapua ya isita 5 Iyo, set 5. Ame suta ertang suta suak cakal stombo. Iyo, Mungkin untuk sementara ya nas litis itu mungkin sebentar kita lihat lagi. Iya. Kita